السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗen Jama TV, haray men salmini on ko kala kawɗon wonde e oɗo aduna. min si tana ala e moɗon haray min andini on minen tana e ala e meɗen e jam. haray miɗo seeditano hoore an seeditano on ala mono rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala. ko Allah tun woni ko rewete, o rewiritaki hay e fuy. hiɗen seedo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko nelaɗo Allah, ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelimo. ay ko sikki wo ala e muɗum. ay nelirimo hon nun diina gonga. fiyo feññin kaɗo diina e diinaji heddiɗi ɗin fof. fiyo pottinan en ko wiyete majjere, kon addanan ko wiyete peewal. ay yahadi ila nur. ay fiyo kanko oɗo yo o mana yo naɓu niwre o adda ndaygo. wona andirɗen noon, si niɓɓiti asa ko lay ndaygo, faami. mana ko nu naɓata niwre ko ndaygo, awa ko sabu ɗum woni ko o neliri oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. ay mana ko fiyo ittoen e majjere, e niɓe kefere yagagal, e niɓe sirku e bidiya, o adda en e annora gonɗinal. ko ɗum woni ko neliri nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. e toujours no yewtirten noon, kanko Allah subhanahu wa ta'ala e fiyo ittu hujja e hoore makko. ay fiyo nun fi wota jiyaɗo on dario yeeso Allah subhanahu wa ta'ala, min inna Allah min mi andano ko honno Allah rewirte, a tinidinano lan a hollano lan ko honno Allah rewirte. ay ko fiya Allah subhanahu wa ta'ala yo ittu hujja on fes. ay o taggoma wadduma karlede ɗo, o jonnuma haqqil, o jonnuma gite. ay o timminma tere maɗen fof, o jonnuma cellal, o ɓoynanma balɗe ɗen, o neli kadi nelaɗo, o addi defte. koni ko ɗon nelaɗo jokkata ndara on nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam golliron noon fiyo on heɓe moƴƴere nden. hino defte ɗen ƴetta janga. ɓawɗo seeɗa wona ɓawɗo seeɗa haade no woodi defte, si ay foni wallahi si a falama de, si ay falama jangude de, a immoto pays e pays yaha jangoyaɗe. ay ara heɓataɗe ka leydi ma. joni noon hande kala façon deftere nde falaɗa hino woodi ka leydi ma, a jangay, karamakoɓe hino woodi. on ko fiyo Allah subhanahu wa ta'ala ittu hujja hoore makko, ɗum o neliri oɗo nelaɗo. kono hiɗen seedita oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelirimo diina gonga. fiyo feññin kaɗo diina e hoore diinaji fenandeji ɗin fof. ay sabu nayi hino woodi boyi maƴayɓe ɗo joni cikko ina ɗum ɗo ko diina kan no wi ɗum ɗo, diina kan no wi ɗum ɗo. la ko ya ndaaru ko tawi nelaɗo waɗi kon, ko ɗum ɗon woni diina. kala ko tawi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam waɗali wona diina. al yawma akmaltu lakum wa raditu lakum al islamu diina ko diina al islam. inna dina indallahi al islam. aywa man yabtaghi khayra al islam dinan falyaqbal minhu wa huwa min al khasirin. diina kan ko Allah ko l'islam. ɗum noon ko ɗum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam woni ko addani en diina al islam. ay wa man yabtaghi khayra al islamu diina, kala ɗaɓɓuɗo goɗɗum go ko na l'islam, o wi ɗum ɗo ko diina, wa huwa fil akhirati min al khasirina, a hewto ay janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala taw hara ko a perduɗo. ay joni noon ɗum ɗon haray neɗɗon ko yo rento ɗum ɗon. kala ko gollata darata nelaɗo golli ɗum ɗon golla ɗum ɗo. si tawi woni nelaɗo gollali, hay si innama ko dina ya andu haray ƴettetaki ka Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum noon haray ɗen seeditoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo. ay
hiɗen mawlo Allah e pittandu wonkiji meɗen hiɗen mawlo Allah e bone wonkiji meɗen sabuna toujours kono yewtirta noon wonki ko koye ton ko ko bone wonande jommum ko ɓuri heewde kon wonki kin wallahi na ko nafata jommaki kin woni koko yamirtaki ko ɗum waɗi wawugol wonki mum kun nde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam landanoɓe wi Muhammadu ko hombo woni gorko bon sahabaɓe woɓɓe woli piiji buy woɓɓe ni gorko ko neɗɗo marɗo doole hara kala jawiɗo mo waway ittude faami woɓɓe ni ko marɗo jawdi andanda hoore maɗa hara bon kala ko haaji makko yani immol ngol o waɗay o landata ko goɗɗo woɓɓe ni ko marɓe gandal woɓɓe woli piiji buy nelaɗo maki ko neɗɗo wawɗo maîtrise de wonki mum kin hay si wonki maki majjiɗo ki inni ki faala ɗo siki wugganike ɗo hunde wonki maki so'inima ɗo hunde fami bon hara a waway huɓindade wonki maki est ce que ha mesure anda ko ki wonki ma ko cuɗanma ɗo est ce que ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hino yiɗi hino yarli si waɗa kono tawi woni wawali combatode wonki maki e hoore par ce que ko ɗiɗi ko gooki suɓanike makko moƴƴe ko suɓanike ko bone déjà an hay neɗɗo hay an neɗɗo si tawi woni a suɓike ko moƴƴi kon a inni an ko moƴƴi kon a suɓi ko moƴƴi kon wonki maki harayno cokkita ɗon tun hiremita ɗon tun inna nafsa la amara tum bissuyi hara toujours ñande be ñande hiki cuɗanama e ko boni kon defa joni noon wawugol combatugol wonki mumkin ɗum ɗon kadi ko goɗɗum ngo haray hiɗen mawlo Allah immorde e pittandu wonkiji meɗen yo Allah okku en polgal wawugol haɓdugol e wonkiji meɗen ɗin ko tawata hara siki cuɗani en hara Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa ɗum ɗon yarlaki inna nafsa la amaratum bissuyi haray kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewni ko on woni fewɗo kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fewnali kadi fewnowomo ala la tahdi man ahabta walakinna Allah yahdi man yasau an wo min wo goɗɗo gowo hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wi yeyi a fewnata on mo yiɗuɗa ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko fewnata si Allah itti ka bawgal mum fewni goɗɗo rewragal wo rewragal si ko deɗen leydi e asama on fotti wawɗo majjinde on tigi ala si Allah subhanahu wa ta'ala majjini goɗɗo kadi wawɗo fewnude mo ala den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en haray sallallahu yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydi jurmede ala sheydina e kohojo meɗen ɗuhorɗo meɗen mo tugorten Muhammadin ko ɗum waɗi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam heɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanmo kisiye wa alihi e ɓeygure makko nden wa sahabihi e wondiɓe makko ɓen fof wa sallama o hisinaɓe kisal heewungal alhamdulillah hiɗen yetta kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tun hana yettede yettore nden ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hertani ko ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin ko waɗi noon ko woni e hoore leydi ndin ɗo kon fop e leydi ndi fop ko woni hoore leydi ndi fof ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ko jeeyi wona no andirɗa noon an neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala kafidali hay e goto e tagugol ma an neɗɗo on o kafidali ɗon hay e goto saƴingol ndiyan Allah kafidali ɗum e goɗɗo lanata goɗɗo goɗɗum himudemo waɗa tagugol leydi e kamu Allah subhanahu wa ta'ala kafidali ɗum hay e goɗɗo kono kay ko ɗum woni alhamdulillahi rabbil alamina yettore wodani Allah jeyɗo nde ɗo tagore ko ɗum sattini adnan no woddi ɗo woɓɓe goo ɓe andanɗa hoorema Allah no okki ɓe jawdi ha ɓe anda ko ɓe waɗa ndiya ɓerɗe maɓɓe ɗen hino moƴƴi ha heɓe faala wallude miskina ɓe faala wallude tampuɓe ha kono probléme on ko honto ɓe wawata wallude goɗɗo ɓe landa ɓe disinaki goɗɗo ko ga ɓe disoto ɓengu maɓɓe si ɓe waɗa ma ɓe disoto kawrawo maɓɓe ɗo walla ɓe disoto bappirawo maɓɓe ɗo en tout cas hiɓe mari mo ɓe disoto andi ko wiyete kon wo lanɗo ñaaɗa ko matula on ñaaɗi bon par ce que lanɗo si tawi woni o heɓali iwtire e ɓawa makko ɓe moƴƴali laam makko ngu moƴƴata ko ɗum waɗi si lanɗo si o laamike si goɗɗo woni hoorejo o woni kilifa
jeenayi sappo waawi mo wallude wara utire ɓaawa makko ɓen fof ɓen moƴƴa sina ɗum haysi tawani o faalama moƴƴude so utire ɓaawa makko ɓe moƴƴaali moƴƴata par ce que o faalte wadde ko moƴƴi ɓe naata waɗu ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɓe naata noppi makko ko ɗum woni probléme o ayi ko ɗum waɗi probléme on hannde woodi buy faalaɓe ɗo walde yimɓe kono hekkiɓe maɓɓe ɓen fewjaneɓe ɓen tawi woni ɓen wona moƴƴe par ce que ɓuri hewde kon ko noon hayɓe faala wadde ko moƴƴi ɓen ɗo ɓe fewjantaɓe ko moƴƴi kon ayi ɗum noon kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko alama o landoto ayi huwa yo jaaru wala yo jaaru alay ko ɗaɓɓirowo Allah subhanahu wa ta'ala woodi kanko alama o ɗaɓɓirta ballal hay fuy ayi kanko landata ko nde mo waɗa ko wiyetende kon wo arsike rewata lawol sakko fotta e gaño ayi ɗum noon arsike ma on e tagugol mal ngol e waɗango piji ɗi jeenayi sappo ɗo e cellal mal ngal ɗum ɗo fof ya andu Allah subhanahu wa ta'ala ala ka fudurde hay e goɗɗo kono yettore nden fof ƴettu jonna Allah subhanahu wa ta'ala wata yettudumo e goɗɗo ko ɗum wiɗen alhamdulillah yettore nden fof lillahi ko Allah wodani rabbil alamina sabu ɗon kanko jeeyi tagore nde fof par ce que o kafida e tagugol o kafida hay e goto tagugol ngol wassalatu wassalam yo kisal yo julde waɗɗo kisal e julde ala seydina e dow o ko hooje meɗen Muhammad ay khatimin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko woni timmode annabaɓe ay andi toujours ko ɗum hunde ndaro kala hunde nde golluɗa en tant que nde wonali finition nde labetake ay hun piji ɗin fof ko sawi waɗa finition wo ene bon finition waɗama ay are ndaro ngol lade labama hande waɗama finition ay rawnama ay ko ɗum nelaɗo mo sallallahu alaihi ko ɗum waddimo safi khatimun nabina ko timmingol diina kam laɓɓina ko heddino laaɓali kon fof laɓɓina diina kam ha moƴƴa andina tagore nden ko ɗum ɗo woni ko dagi ko ɗum ɗo woni ko harmi ay o fencita fof muɗum ha laaɓa pos ɗum woni ko imamul mursalina ko imamujo nelaɓɓen fof kadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nelaɓɓen fof o julniɓe ay nde seydina Jibril arno royrimo ko asmaw ay subhanallahi asra bi ibadihi laylan ay nal masjidil aqsa ay mana nde seydina Jibril arno royri ƴettimo naɓimo ko asmaw jiɗin jeɗɗi noon ay bon o julluno annabaɓen fof ko ɗum waɗi so imam kala asamaw mo o hewti o visité on ɗon asamaw seydina Jibril nayi malaika ɓen fof sappino ɓen fof ɓe sappino seydina nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam julna ɓen ɗon ɓe feƴƴa kati ay ko noon o naɓiri ɓe ha o hewtoyi ka rabbu samawati wal ardi ay joni noon o winni ɗo awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi premier ko woni hunde premier ko fawi neɗɗo so tawi woni a woni hellifama a woni hellifaɗo komo duuɓi jelu o hellifete neɗɗo ka waɓi duuɓi jeɗɗi o haray o hellifama ay ko ɗon o duwa andinede dinal islam o janne dina kan o andine julde piji ɗin jeena e sappo hande kadi haray ko heɓuɗa duuɓi jeɗɗi o nelaɗo maki ko ɗon formé ɓiɓɓe maɓɓe andineɓe ɗon Allah andinoɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamironɓe dewal siɓe salike dewal ka ɓeɓe duuɓi sappo o ko yon piyuɓe andi noon ɓe julɗo ko yo juulu julɗo ko ɗum ɗo haani waɗude so yihi ɓe waɗa ko tawina golle julɗo piyon ɓe andi noon ɓe ɗum ɗo julɗo watta ɗum ɗo ko ɗum ɗo julɗo waɗete déjà pay kum metta eltude pay kum kakkum heeɓi duuɓi jeɗɗi duuɓi sappo duuɓi sappo e ɗiɗi ha duuɓi sappo e joyyi walla sa elti kum ɗon andini kum ko ɗum ɗo Allah yiɗi fami mettata fi ay ko ha seeɗani kono est ce que si a acci ɗon ha on tigui heeɓi duuɓi nogay a sikki a elta on tigui o elta hande kadi la wata wonde par ce que haray woodi ko aditi e wonki makko kin ay ay ko wito kon inna nafsa la ammaratum bi suu'i par ce que wonki kin kanki ki yawa cuɗande joom makki ay sa aditaki noon seytane wonki pay kunkun ha ka seytane aditike ma waɗugol toon goɗɗum hay arɗa falla waɗude ɗon goɗɗum marsata par ce que seytane aditike ma ay ɓay kanko ko ɗum woni golle makko ɗen kanko ko ɗum o ayni ay ko boni konko yata goɗɗo no tindine yo waɗu mo kala maƴa toon tawa hino wawi koko moƴƴi kon pay kum goɗɗo tindinteɗo yo waɗu waɗu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo waɗu ɗum ɗo no moƴƴi waɗu ɗum ɗo no moƴƴi ko boni kon hay goto ala ka tindinede ɗum par ce que no wodi noon wonɗo e tindinde seytane ay kanko len lewre makko ɗon himo remude nde o welsindaki e ɗum ay ono pay kum kon heeɓi duuɓi jeɗɗi o hande kadi ko ɗon
mawɓe on tigi ɓen du'oto du'a darade waɗa ko wiyete dina ko on tigi ay par ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi qu anfusakum wa ahlikum nara dande hoore mon dandum ɓe gore moɗon nden yiite ay neɗɗo kala ko a responsabilité ɓe gore maɗen ha yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ane tiroytama kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'ihati jawdi ma ndin e ɓiɓɓe ma ɓen e jeunesse yagal mangal ay parce que ko ɗum waɗi sayi goɗɗo nanade ɗo diina ko fi mawɗo ɗaynugol hoore mum ɓura ɗum par ce que neɗɗo a calculé noon pijji aduna yankoji ɗin hay siko mecce siko gandal kala ko faalaɗa wadde affaire aduna yang si tawi woni a waɗali ka jeunesse ma mais joni ayniɗo joni ka footballeur jo ko footballeur yagal faalaɗa ko sa heɓuɗa 60 ans wo inna noon après yaha inna nadde football ko on say yata ka terrain guera goɗɗum piji ɗin fof ka jeunesse ko ɗum hay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o landitoyto en fi o jeunesse yagma paygel yagal mangal keccu yagal mangal o anitoto made ay ɗum ɗon hino tawaɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi ñande janggo ndeya teppere tawte ta ndeya o landaki ma ɗum ɗon ɓawdel ɓe landi on tigi jawdi ma ndin ko honno heɓirɗa ndi a wolino heɓirɗa ndi ɓay noon a heɓindi kadi ko honto finance noɗa ndi si on feƴƴi ɗon ko hikkotoɗon jeunesse yagal mangal koye honnu waɗuɗa ngal koye honnu ngal feƴƴi ay ɗum a wolay ɗum fen ko onnoɗa 7 ans à partir de 7 ans ha 40 ans 45 ans koye honnu wonnoɗa fewdo on say ɗum ɗon kadi a waɗay ɗum contrandi aɗa ko par ce que ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala sokol ma 60 ans 70 ans 80 Allah subhanahu wa ta'ala sokola ɓende an e hoore ma noon joni si a nodditi ɗo joni siɗa ɗaɓɓude employé ɗa ɗaɓɓude golloɓe a accataɓe 20 ans 25 ans yahanaɓe 60 ans 70 ans adda ko entreprise ma inna ko ɓe falɗa yo gollane an e hoore maɗa ande a watta ɗum ay a watta ɗum ko payi koy ko andanɗa hoore ma 15 ans 20 ans 25 ans jeunesse on ko ɓen addoyta ko gollane par ce que ɗande ko ɓen hunanta golle ɗen ko Allah subhanahu wa ta'ala ni kankadi neɗɗo on fof ko ɓuuri sokolude e neɗɗo on kaka jeunesse ma ko hattanɗa calal ma ngal ko ɗon ko ɗum waɗi so ɓeni diina ko payi kum diina ko payi kum o lantoytama fi jeunesse al mangal ko ɗum waɗi ka on tigi heɓi 7 ans ko ɗon o hana formede o janne jonnon am mawɗo on tigi on kilifa on wodi responsabilité makko on a acci ɗon ha on tigi heɓi 30 ans 20 ans 25 ans 30 ans awi on tigi feeway aray bon aray ko ɗum woni ɗayintagol ay on say jono neɗɗo on awwalu ma yajibu alal mukallafi ko fawi e hoore neɗɗo hellifaɗo fof tashihu imanihi ko sellingol gonɗinal muɗum ngal kono neɗɗo wada sellinirgol gonɗinal muɗum ko taw woni a jangi a andi Allah a andi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tugal l'islamu ɗen ashhadu an la ilaha illallah a andi ɗum hagayni wa ashhadu anna muhammad rasulullah a andi ɗum woni naati imanu ka gonɗal maɗa nela wona Allah subhanahu wa ta'ala iri ɗon neyre ɓiɓɓe mon ɓen peggiɗiɗi andingol ɓe Allah andi noon ɓe nelaɗo Allah par ce que si on tigi jangi o andi ko dagi kon o andi ko harmi kon ko ɗum waɗi place pay kon kaka l'école woni kaka l'école ndare pay kon exemple si tawi woni hara wona hay si tawi woni wona gandal alqur'ana o jangi hara ko français simple o jangi wallahi a tawa himo famodira o ɓuuri pay kon janga hay fusi par ce que français on kañum kadi waɗay nedi e goɗɗo gandal français ngal gandal aduna janko neɗɗo hay tawi woni hara ko métier o naɓa pay kon ƴetteɗa ko joniraɗo maître ma yo waɗu métier e pay kon akkitira ko ni tum wallahi neddi maɓɓe ndi wona gotum par ce que métier kadi waɗa e goɗɗo nede par ce que sa yahi a ne'oto ha heɓa ko faalaɗa kon ay a hollay nede si tawi woni ko ya heɓu goɗɗum e jungo maître ma bon maître ma waɗete piiji go sattedeji go mana o hollama jaggoji go fi andingol mamma no faala goɗɗum ko yo ne'o ha heɓa ay a wandi nedi ɗon noon kala ko yarɗa tawa yiɗa wonde e mayri par ce que par ce que nedi ko ka wonɗa pay kon ɗon ko ɗon nedi ndi waɗa e mawɗum waɗa e ma ay itti noon sikki ka l'islam si tawi woni on tigi jangi o andi gandal l'islam o andi ko ɗum ɗo Allah faala ko ɗum ɗo woni ko Allah wi'i ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo faala ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo yamiri ay haray a fawtini hoore ma ɗum no fof ka islam wawata ɓaade goɗɗo a wawata enude a feeway a janga ko sama kala noon ay ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala huuɗi al yahuda en ka wala dalina to khayri makhdubi alayhim wala dalina
rewgol Allah e hoore majjiyanga a janga innaɗa rewde Allah ay wawata marsude bon summa ma arifatu ma yuslihu bihi ɓawde heɓuna gonɗinal timmugal on say noon anda piji wawɗi moƴƴinandema golleji maɗi ɗin par ce que julde ma nden ko si tawani ɗa jogui imanu billahi so julde ma nden nafay par ce que si tawani ko a julɗo a ño'ay goɗɗo ɗa jogui konnago yagal e hasidi yagal albahdu bon hiɗa jogui ñoore bon julde ma nden c'était zéro nde nafatama si a yahi ɗo ha makkatel mukarrama si tawani ɓernde nden nde moƴƴa a jogaki imanu billahi haray mo yawtali ko ɓawa suudu mum ina ɓurma par ce que ɗum waɗi attention wallahi no wodi ɗo buyawɓe ɗo makka ata pijiɗi no hulɓini ha ayi par ce que hiɓe acci pijiɗi andanɗa hoore ma ɗi ɓawɗi ɓe duwano regilde bala hiɓe yahato taw ayi ko ɗum woni iwgol e go'o ya cikkoyo e sappo ayi neɗɗo a laɓɓina e gonɗinel ma ngal heɓay imanu sellugal tawata la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi siɗa faala a juulay ɗo ha dirde ma nden tufo si tawani ko yiɗanɗa hoore ma ko nayi ɗum yiɗanɗa musidɗo ma c'est le zéro siɗa faala a hooray ɗo gurdam maɗa kon ɗan fop si tawi woni na an ko yenata hoore ko siɗɗo ma kon a yenata ɗum hoore ma c'est le zéro siɗa faala hitande kala yahay hajju si tawi woni andi pellete ko yiɗanɗa hoore ma ko na ɗum yiɗanɗa musidɗo ma nelaɗo ma ke wona neɗɗo gonɗinɗo et pourtant le piiji ɗi jeena sappo koye diina kanko e hoore imanu on fawoto ko ɗum wiyete imanu ko ɗum woni moƴƴingol al ihsanu anta abudullah ka annahu yaraka fa in lam takun yaraw fa innahu yaraka ko wiyete moƴƴingol ko ya moƴƴinirdewal ma ngal hakkude ma e Allah hakkude ma e tagore no taw wasi tawi woni harani Allah hiɗo renidiri andu tun awa ande si tawi woni a rena Allah Allah kañum hino renuma exemple si tawi woni patron ma o jannima ɗo joni o wi gollu mi aru e ñalande kaari mi dara golle ma ɗen mi yoɓe a moƴƴiniray golle ɗen par ce que fi hiɗa andi ɓay o aroyay o dara ko so moƴƴi o yoɓe ka sa wi joni a ɓay patron an ala ga o jonnere mi golliri yande mi golliri wo mi hetto kono noon ɗo hiɗa andi o aroyay o dara so aroy noon o daari ɗe golle ɗen moƴƴal andi o yoɓatama walla a gollira e golle ɗen fi so aroy yo o daru o anda way déjà sa moydaki a golliray ɓuuri ko wino ɓuuri no wiya gollir noon sa yes wallal habbo mi golla ɗum ɗo mi laɓi ɗe patron o wiyano ɗum ɗo kono habbo mi moƴƴina kun ɗo kadi mi labina ɗum ɗo kadi fi so aroy yo ɓurtu weltade ayi mais ha diina kan kadi ko noon hakkude ma e Allah subhanahu wa taala ko noon hakkude ma e tagore nden ko noon ay innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum banu adama fof ko musidɓe en fopp meɗen ko en nena goto ko en baba goto hay goto ɓuura goɗɗo ay wala kadi karramuna bani adama Allah subhanahu wa taala o teddini fi banu adama sa hayfini fi banu adama ɗimmo ma ya andu Allah subhanahu wa taala hayfinay fi magoy ko si yaway e si neɓay Allah subhanahu wa taala mi tagui on mi waɗi on leƴƴi mi waɗi on gori mi waɗi on suddiɓe e duhiɓe ko mi waɗiri ɗum fof ko fi on sendodiri bon hollali ɗum oɗa fi oɗa no rawni ma oɗa no juuti oɗa no raɓɓiɗi ma oɗa ko arabujo oɗa ko français jo oɗa ko américain jo Allah subhanahu wa taala ɗum hollali goɗɗo no ɓuuri goɗɗo dey ko honnum ɓurdidini on kan Allah subhanahu wa taala ko attaqwa ko ɓurɗo kullol Allah wo ko on ɓuuri kamin kanɗo Allah subhanahu wa taala joni noon enen mesiren enen ko ɗum ƴettuɗen ɓural ayi enen ko ɗum kontuɗen ɓural enen na ɗum kontuɗen ɓural hande ɓurɗo ma noosu o ko on ɗon o ɓurima enen ko ɗum kontuɗen ayi enen en ƴetta ko enen en ƴetta ko kullol Allah ɓurda ka Allah subhanahu wa ta'ala ayi kono noon Allah subhanahu wa ta'ala wa qul jaa wa zaqa al batila innal batila kana zahuga ayi ñande goo fina weetat guɓe e conde sendodiray ayi sabu si gonga ari fenande yahay ayi si gonga ari fenande pottoto ɗon few Allah subhanahu wa ta'ala mi tagi on hay goto ɓuura hay goto o foppo moɗon hiɗon fota kan Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓurdirɗon kan Allah subhanahu wa ta'ala ko kullol Allah kono hata hay goto jaasi musidɗo mum kala mo yiwɗa mana a jogorali gandal a jangirali fiyeto fiiɗa ɓuuri heddiɓe ayi bon a heɓirali jawdi ɗum holla hiɗa ɓuuri heddiɓe ayi
alaamu raali fi o taw fi ko woni président de la république wona hiɗa ɓuri heddi ɓen fof la Allah jawdi e gandal e laamu koko jarriborte banu adama Allah to ɗum kañum e ɓiɓɓe ay ɓay ko ɗum mantorten ɗo ko ɓiɓɓe e jawdi e haalisa ko ɗum woni nge mantorde e rewɓe labaɓe Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗum ɗon fopp noon ko fitinagoy innama amwalukum wa awladukum fitina jawdi e ɓiɗɗo ko nambara no go wi zuyina linnasi hubbu sahawati minan nisa'i cuɗanama tagore nden yimɓe ɓen hubbu nisa yiɗugol sonnaɓe rewɓe goto Allah ayi ɗo sonnaɓe ko ɗon hay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko nokgo ko yewtirto ngo interdisé fi sonnaɓe ngo yewti ha interdisé fi sonnaɓe ngo wi nokgo itto e sanction o wi fi honnu o wi par ce que miɗo andi ko satti o ko satti ha oɗon ɓe duhiɓe o lay fiɓe sonnaɓe ayi ay goto aña sonnajo ko on tun ko sariya wi ko ya ɗaɓɓirno laaɓiri dagori ay par ce que ko nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ay hubbun nisa yiɗugol sonnaɓe walla kana atirin mugan tarati yiɗugol heɓugol jawle konti banquière ji magasin ji wal khaylil musawamati e kattije otoje ay mina zahabi wal fiddati e kange jaman khalis ay e jardin ji ko Allah subhanahu wa ta'ala ni wallahu ka Allah indahu husnul ma'abi kaka Allah subhanahu wa ta'ala woni moƴƴude ruttorde ɗiɗo hoppo si tawi woni ɗi heɓike si rewɓe labaɓe heɓike otoje heɓike galleji heɓike magasin ji heɓike konti banquière ji heɓike ɗum ɗon fopp si heɓike si tawi woni ka Allah subhanahu wa ta'ala to heɓaki ton hawde ya ndara fuy marsali par ce que fof ko ɗo accetaɓe no wodi ɗo buy jombunoɓe ɗo hande rewɓe yiɗɓe ha fayda ɓurni ɗum hay nena mum e baba mum ɓay no wodi rewɓe go wenana heɓe yiɗi rewɓe maɓɓe ɓe ŋaɓe ɓurni ɓe hay nene maɓɓe e baba maɓɓe hande ɓe walirka e maayi ɓe hakkiɗo rewɓe ko woɓɓe go joguiɓe ɓay debbo ko noon ayi debbo ko noon par ce que sa maayi ko wurɗo wo ayi noon woni fi aduna bon ko ɗum waɗi nga ko ɓuri moƴƴude ko yo on tigui ɗaɓɓu ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon fof ko tan kala ko wawɗa wadde ɗo woni si a heeɓi gandal hulu ɗaɓɓu ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓu ka maya jawdi waka zalika ɗaɓɓu ka maya pijiɗi 9 ko ya déjà si Allah subhanahu wa ta'ala okkima newede ka aduna ɗo ara o okkima majorité no rewira Allah subhanahu wa ta'ala sa par ce que no wodi rewɓe goo faalaɓe wadde moƴƴereji goo angal moƴƴe maɓɓe on ala ɓe permettre wadde golle ɗin moƴƴereji ɗon ay anni on Allah subhanahu wa ta'ala no yombinanma piiji ɗin ko ɗum waɗi fardu aynihi neɗɗo on o anda farillaji toɗɗiɗimo ɗin ɓawde o sellini gonɗinal makko ngal o andi ma yuslihu bihi ko moƴƴinantama golleji makko ɗin o andi dina kam ay on say noon o anda hono farda aynihi farillaji tawɗi hino toɗɗimo ɗin ka ahkami solati wona ñawore ko wiyete julde kom on andi Allah subhanahu wa ta'ala hino considére ko wiyete julde par ce que sa dari noon neɗɗo on ko noon ko o julɗo wa man taraka salat fagadi kafara Allah subhanahu wa ta'ala ide mo acci julde de hara o yeddi de rewo yeddi inna salat kanat alal mu'minina kitaban mawquta ay nde tawde noon kadi hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala o inni ndeɗo julde ko ndeɗo woni sakude voyage neɗɗo on yawmal qiyama ay kala ko goɗɗo golli koye nder ndeɗo julde marete bon joni noon si tawi julde ala kala ko waɗa toon juloyay sana haray sako on ko tufiɗo ay ko ɗum waɗi hino hawni ko ɗum waɗi neɗɗo ɓeni si a hoori ala juulude julde nden ƴettetake sa yahi makka a juulata ha ara yo Allah subhanahu wa ta'ala warlu en sa ittude sadaka a juulata ara yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en yara yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme en ɓay ko kanko woni jon yurmede ay innahu yaghfiru dhunuba jami'a Allah subhanahu wa ta'ala ko yafotode bakkaruji ɗum fara yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en ay kono ɓe maaki dey si tawi woni julde ala
haray pilasi ɗiya golleji fof ala haray ala ka hajju waɗe ala ka sadaka waɗe ala ka ɗiya fof hedde par ce que kala ko waɗa to juula haray sa kon ko tufiɗo ay ɓay ñande janggo ko julde nden aɗatoye vérifiéde si julde nde moƴƴi ɓeyni fagade afala haray on tigui mari si nde boni tun haray hande kadi piiji heddiɗi ɗin fof si ala ko darete ay bon ko ɗum waɗi si a daari iga mana arkanul islam 5 ko sahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah tugale l'islamu ɗen ko ɗe 5 hay gotal wata yaade ɓawo ɗeya bon tugalal aranal ngal ko honnum ko seedagol la rewteɗo ko wona allah seedo muhammadu ko allah nelimo ko e hoore gonga ko sikki o ala e muɗum ay wa iqamu salat e juulugol ay tugalal ɗimmal ngal wa ita'u zakata wa sawmu ramadana wa hajjul bayt bon joni noon si tawi woni si kalɗo ndeɗo julde ko tawande e tugal ɗimmal ngal ay joni noon o wiɗen ko no hawni aya ɗo buy masa allahu no wodiri woɓɓe goɓe andanɗa hoore maɗa hay ittugol jakka jawle maɓɓe ɗen harala e mari jawle hay ittugol jakka jawle maɓɓe ɗen ko probléme ɓeytata ma hay ɓe itti ɓe waɗirta no allah subhanahu wa taala wi'iri noon buy si itti ɗo zakka woɓɓe goo exemple o joni min si allah okkilan jawdi sénégali ɗo walla Guinée Conakry tawi woni ko Guinée Conakry mi jooɗi walla sénégali ɗo saria newna nalaje mi ittuɗo jawdi jakka andi mi ƴettande ɗo minam ala Guinée mi jonnoya toon ayi bon siko Guinée Conakry mi woni saria newnaje mi ittu mi yaltin jawdi andi mi ittande ɗo mi neɓandi ka fulawa saria newna ɗum par ce que miskinaɓe wonɓe Conakry ɓe no gasa sila lorrude goɗɗum ko ɓen walla miskine wonɓe sénégal ɗo ɓe sila lorrude goɗɗum ko ɓen simi mapori ɗo joni kadi goɗɗum ko ɓe miskinaɓe wonɓe ɗo min noddata min waɗani la hunde kaari mimata ko ɗo mi yaami lagine min naɓe to waɗani la hunde kaari ayi kono ɓa ko ɓeɗo mi ɗaɓɓi jawdini ko miskinaɓe wonɓe ɗo ɓen ko ɓeɗo handidi e mayri ayi woɓɓe goo itte ɗo jakka jawle maɓɓe ɗen ɓe ƴetta ɓe wallina ko nder suudu maɓɓe mais sellata no wawi a muudo noon si tawi woni a itti muudo ilande makko ettoɗa muudo on noon hande kadi ko a yaltima ko nder suudu ma daggata ko hande kadi ka eta muudo on joƴƴina ko nder suudu ma toon ka ettuɗa mo ko ya yaltin jonna hanaɓe jonnede ɓen kono sellataka goɗɗo itta jakka jawdi makko ndin o waldina ka suudu makko ɓiɗɗo bappar ɗo mi ƴetta ɗon 10 000 jonna on tigui ɓiɗɗo kawar ɗo mi ƴetta ɗon 10 000 mi jonna on tigui arɗo o esraɓe ari mi ƴetta ɗon mi jonnaɓe ayi wona ɗum woni ittugol jakka ko ɗaynugol hoore mum noon a ittali jakka no hana ittirede noon ma exemple goɗɗo itta ɗo joni jakka ko fanɗi o 1 million jakka mais ɗa wawi sendante ɗum yimɓe tato amoyen si tawi woni a wata sendande on 1 million ma ɗon yimɓe ɗiɗo a maximum ɗa wawi sendande ɓe yimɓe tato a wawa nayo no hannuno sa on 1 million mo ittuɗa jakka ɗon ndaara neɗɗo mo tan inena ko neɗɗo kelɗuɗo yiɗuɗo wallugol ƴetta zakka ma on jonna on tigi siko neɗɗo kelɗuɗo an kadi a miskino hun allah jiɓuno ko gonga ɓiya si hirtike ko soƴƴira a ƴettama jonnama jakka 1 million modi an kadi so tawani ka kelɗuɗo no gasa en nan 3 ans 4 ans an kadi a tawoyte ittoyoɓe jakka ɓen hitande goo hami bon tampuɓe ɗuytoto joni kono mi itta ɗo joni 2 million jakka mi wallinaɗe ka suudu an ta ɗum fof komi okkir 5 000 2 000 10 000 so ɗuuɗi ha 20 000 so ɗuuɗi ha 30 000 mais ɗi bon e hino mbuuɗi mais nafaali ayi nafaali voilà ko ɗum waɗi joni noon acca ɗum ɗon fof bon maƴa ɗon innano yaade hajju ma immoɗo joni andanɗa hoore maɗa safe no hawni koko wiwɗen ko safe tugale l'islamu ɗen ko nde walori noon ɓawde gonɗinɗa allah subhanahu wa ta'ala goɗɗiɗa nelaɗo e sallallahu alaihi wasallam a wona neɗɗo juulowo ittowo zakka wona horowo lewru suuma e hoore ko la e pos on sa noon si fewta ka baya hajjo innaɗa hajjoyde hajju ma gunca ɓe ayi ko nayaɗo ɓe gono jogiiɗo ko nde ko jawle hay ko lanata famille mum hino tampi ha maayi acca ɗum ɗon fof innano yaade makka ayi no hawni
neɗɗon ko anda fardu aynihi farillaji toɗɗiɗi mo ɗin ka ahkamis solati wona ñawore julde wa taharati e laaɓal ɓay neɗɗo ndeɗa waɗa dewal wo ndeɗa waɗa dewal koye taw harayɗa laaɓi bon neɗɗon a laaɓa e nder e ɓaawo coñci ma ɗi laaɓa nokkure ka rewata Allah ɗon kadi laaɓa si dewal ma ngal ƴette ka Allah subhanahu wa ta'ala wasiyam e andugol ñawajje korka on tigi anda ko honno wata horirde korka woni korka farilla woni korka sunna on tigi anda sariyaji ɗum ɗo fof ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala ka korka ka yaltoɗen e muɗum yo taw hara Allah subhanahu wa ta'ala jaɓani en ɓay kanko wawi jogi ko woni ñamaka balɗe 30 yaraka weliji aduna fof accita wata Allah subhanahu wa ta'ala bonnan en ɗum kono noon pullo futayni o mono yirganede ka ɓawa yo yirgo ka reedu de Allah walli condi o si tawi woni hindi haɓɓi a reeno pullo futayni o reeno Allah walle nde o yarno ka kabaw naati juulugol o addi ngeloba makko mban o ari tun o do gewte ka dambugal zakka o darni ngeloba mban o naati juulugol nela Amadou sallallahu alaihi wasallam e maki ɓeni sanu ngeloba ma mban haɓɓumba ha moƴƴa oyna oyni miɗo hollori Allah nelaɗo maki he haɓɓu ngeloba ma mban on sa noon hollora Allah ko ɗum pullo fof tani wayi Allah subhanahu wa ta'ala ne ɗi wallitede ko ɗum jewɗen nanen to neɗɗo on bon a wakkiloro fino dewal ma ngal moƴƴira na yowono tun a hoori ita woni innamara joni hande kadi suumaye ɓaylanni joni hande kadi piiji daguinoɗi fof hande piiji hande kadi piiji ɗi ɗo no harmi ka suumaye ɗin fof hande kadi ɗi dagike la ha hande hiɗi harmi ko dagina e suumaye on wo hande kadi ko piiji ɗiɗi pet ko ñamugol e yarugol ñalorma e yiidugol e sonna mo ñalorma so tawi woni hiɗa yiɗi sabu Allah subhanahu wa ta'ala ni sa kun harsul lakum faatu harsa kun adna si itum ɓengum Allah subhanahu wa ta'ala ɓenguma ko an andi leere nde faala ɗawo bon kono ɗen andi siko suumaye bon si aden yiidi e sonna mum ñalorma suumaye ɗen andi haray korka boni ara waɗi hunde harmude e so ñaami o yari kono ko ɗiɗo ɗi tun degina hande kadi piiji heddinoɗi ɗum fopp hande kadi ɗi harmi faynande no harmi gañanede no harmi yarugol beere he no harmi zina no harmi harmunoɗi ɗum fopp hande de al halalu bayyinu wal haramu bayyinu harmuɗiɗi ɗin fopp majje hiɗen andi ha hande na suumaye daginiɗi de wona suumaye kadi wona suumaye harminiɗi wona suumaye daginta ɗi voilà non Allah subhanahu wa ta'ala wallu en hara golle ɗe golluɗen ka suumaye ɗen fopp wona ennugol hande kadi ɓay suumaye maayi hande kadi harmunoɗi fof dagki hara ko ɗum bonnirten golleji men yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en sabone ko inni fardu aya ko yo andu summa ma'rifatu ko yo andu ma yusulu bihi ko honno moƴƴinta golle makko ɗen yo andu ko honno moƴƴinta golle makko ɗen ayi yo noon wa yajibu alayhi no waɗɗi e makko kanko hellifaɗo an yuhafiza nde o reenoto ala hududillahi e dow keeri sariya Allah ɗin harmuɗi Allah ɗin ɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi aduna ɗo ko kaso julɗo ko kaso julɗo ko alijanna kefeero joni noon si wiyama to kefeero si wiyama ɗo joni kefeero e inna joni ko juuliroɓe toɓe wono andirɗen noon ça fait ko kala yedduɗo kala jumpuɗo sariya Allah on hara yeddi amanta sababi qawmin fa huwa minhum bon kala nanditiɗo yimɓe kala sansuɗo diina mum jokki mana kono sansuɗo fedde par ce que andi no hulɓini par ce que hiɗen andi yawmal qiyama mofte jeyaɓe mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe aroyay joni noon neɗɗo jeyede tun taw e mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko martaba mawnuɗo ɓay nelaɗo déjà ko kan
annabaɓe fof ko kanko ɓurna e hoore maɓɓe o maaki mofte ɗen fof mofte hay goto natata sina salima mofte an ɗen Muhammadu naati hay goto natata aljanna sina salimi Muhammadu mi naati mofte hay goto natata sina salima mofte an ɗen naati modi a jiyeede ɗe ɗo mofte modi ɗum ɗon tun ko buy ayi moftaji arani ɗin fof kamɓe hari mo waɗi bone exemple si Allah subhanahu wa ta'ala ɓay tungo wi zina no harmi neɗɗo so tawi woni o waɗoyi zina lette cippoto Allah halka on tigi bon si a yeddi Allah no woduno woɓɓe go ɓay ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala ko diye ɗen ndiyam maɓɓe ɗam fof Allah subhanahu wa ta'ala wayli ɗam waɗi ƴiƴam si ɓe yeka cangol ɓe ƴoogi ko ƴiƴam a yaygo yiya ndiyan ɗan ni yiya ko ndiyan laaɓuɗam waɗugol man ni go bole ma inani ƴedda rawonti ƴiƴam robbireji maɓɓe ɗen si ɓe udditi tawata ko ƴiƴam ayi ayi bon woɓɓe go Allah subhanahu wa ta'ala koppi ndiyam fes hay ɓe heɓata ndiyam kokke ari woɓɓe go halka waɗa keroji bon e goɗɗi go woɓɓe go halkira ndiyam woɓɓe go halkira hendu ɗum ɗon fof ko sabu ko ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala kon kono Fir'aun hoyen andi histoire Fir'auna e Moussa ɗum ɗon fof nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ari o waɗi intervention o wi Allah wota lettir moftande ɗe wona lettirda moftaji arandi Allah subhanahu wa ta'ala inni mi jaɓanima ayi o wi kono noon kala yedduɗo ɗon ha hewtilan tawilan ɗo kamin Allah subhanahu wa ta'ala o tubale rutti mi nangay on tigi nangal yagginaygal ɗum le ko ɗum la sakka ayi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam no wama waɗande intervention ko aduna ɗo ayi Allah subhanahu wa ta'ala jaɓa ñande beñere o kama sanji fi ya tubu ruttoɗa wona no wirno Allah subhanahu wa ta'ala no ya ibadi enfiru ala anfusin onon yo jiyaɓi am hebbimɓe waɗugol bakkatuji ha taƴi moƴƴere Allah tuube mi yaafo on bakkatu ko mawɗo o ko mawni wona sirkangol Allah waɗɗa a wara wonki e hoore teware Allah subhanahu wa ta'ala o inni si a tuubi tun o yaafotoma ayi bon joni on anndanɗa hoore maɗa ko bakkatu e simple joɗɗa Allah welsinira ɗo e makko e saloɗa tubande Allah lewru arore mi tuuba hitande arore mi tuuboyay a anda si ɗum tawoyte alhamdulillahi rabbil alamin exemple ɗo joni suumaye tawi en hikka Allah subhanahu wa ta'ala wi kala horɗo suumaye imanan wa ihtisaban hara ko hoolirɗa suumaye ko sabu hiɗa gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa andi ko Allah tun hiɗa desidi moƴƴingol kadi hiɗa moƴƴini golle maɗen Allah subhanahu wa ta'ala o yaafata bakkatuji maɗin fof ko waɗa hitande kam fof hara yaafama ɗo hiɗen tañƴini hayɗen felliti Allah subhanahu wa ta'ala yaafike bakkatuji meɗen ɗin joni noon en mbawata renade hande kadi ara en bonnali ɗum ɗo par ce que en anda so suuma yaro o tawoyay en ha ino hanuno dey ay ino hanuno Allah tawnilan suumaye 2023 ese 2024 suumaye tawoyay lan way mi hoori suumaye ngal miɗo tan ini ɗum ha miɗo felliti modi nde hitan ko mi hoori suumaye mi laɓɓini Allah subhanahu wa ta'ala yaafike bakkatuji an ɗi ayi mi memitata hande kadi ɓay mi anda suumaye yaro si tawa yaylam ayi kono andi nelaɗo maki o neɗɗo joƴuɗo kala bantejo ko golluɗo ko wonani ɓawo mayde kon ayi bon joni noon hande kadi sara woni suumaye maayi hande kadi koko gollaɗo ko fof ɗi bakkatuji ko waɗaɗo ko fof e ɗi moƴƴereji ko waɗaɗo kon fof o intervention ko nelaɗo waɗanma ɗo kon fof ɓay suumaye mayi on tigi ƴetta ɗum no fof fun kaka leydi nga yalti mofte nelaɗo Amadou sallallahu alaihi wasallam aɗen a kontaka ton hande kadi ko ɓenɗon noon aroyta ñande janggo si woni ha dangal ngal wuloyi ɓe aroya ka wewndu kawsara yaroygol malaka ɓe ƴetta leɗɗe luuboɓe Muhammadu sallallahu alaihi wasallam e maka terteɓe ɓe koye mofti an ɗen jeeya mofti an ni terteɓe ndu wewndu ko fi maɓɓe ɓe inna Muhammadu hey ɓe sansino ɓe jeeyaka e ma ɓe sansino ayi ko ɗum waɗi neɗɗo fof neɗɗo ndaaru ko hombo jambata ndaaru ko hombo jambata joni noon yahe ndaren hande ka galleji men pay koye 10 ans 15 ans hino jammiti inde heferaɓe yahe ndaren hande galleji men ɗi fof ko woni toon ko Ronaldinho e Messi Van Damme en a famata o a heɓay ɗo ɓiɗɗo hande innama ɗo Mouhammad walla innama ɗo Ibrahima walla innama Ishaqa inde moƴƴere ko duuɓi ɗiɗi duuɓi tati nodetede inde ɗon
ay e nder duuɓi jogi kanka do fembandi hoore makko inde go hara nande fembuɗamo nde ay bon hino hawni nelaɗo maki noon kala nandintini ɗo yimɓe kala jeeyaɗo yimɓe o nandinti koye maɓɓe o jeeyte ndaare enen hannde hay juldeje men ɗen feetoje men ɗen enen julɓe ɓen a sanatu iidani hitande ɗen ko jule en ko iidije ɗiɗi mari ɗe ɓe julata ɓe welto julde suumaye e julde donkin ndaari hay enen juloɓe ɓen hannde nano julɗo haala weltorde noon enen weltorten kono heferaɓe woni e weltorde noon wonɗen e weltorde ay andi en sansi ko ɗum noon woni ɗaynugol hoore mum ko ɗum woni hodu adduniya mata ul khurur wala takhurannakum ay mata ud duniya Allah subhanahu wa ta'ala ni heeyi aduna wata ɗaynu on aduna wata hodu on ko ha seeɗani ndaaru ko moƴƴinantama golle maɗen wata gollu ha gayna bonna ay ndaaru ko moƴƴinantama golle ɗen kon hay julɗe men ɗen Allah subhanahu wa ta'ala ne julde sumay e julde donkin julɗe ko yo welto mais julɗo ene wawi weltade hara yeddali Allah subhanahu wa ta'ala si juldere hewti soodana rewɓe maɓen e ɓiɓɓe maɓen coñci dagiɗi hara na coñci ɗi hefera ɓen wattato ɗin wattatoɗa rewɓe maɓen ƴettaɓe yaaɓe moro ko heferaɓe moroto kon ɓiɓɓe maɓen yaa fembo ko heferaɓe femboto kon ƴettaɓe kadi ñande julde naɓaɓe ka heferaɓen waɗata kon yahon waɗon ɗum waalon wadde ɗum ñallon wadde ɗum e nder balɗe tati wiyaade ko fewte ɗen fof mais Allah subhanahu wa ta'ala oyni o weltorotake yeddugol mo taw woni soodaniɓe coñci laaɓuɗi dagiɗi ɓe comporté comportement julɗo kono woni weltagol balɗe tati bon islam no wi si juldere hewti balɗe tati koyo jelɗon koyo welto immoɗa yaha yalta immoɗa yaha ndaara musidɓe ma jinɗon siko a neɗɗo marɗo tan e siɗa mari machine ƴetta ɓeygure ma nden ƴetton siko oto ma naton ton sa mara oto en tout cas quelque kala ko musidɓe mo woni yahon ndaronɓe immoɗon yahon no wodi ko fijo ngara on yeddali Allah subhanahu wa ta'ala wodi hange ɓeygure ma no so ngara on na yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ay bon kono enen en sanji fes ko ɗum waɗi e julɓe ɓen hannde safe kaɓe yaari o kaɓe yaari koɓe ɓawoɓe par ce que neɗɗo perdugol ndemu mum ngun perdugol cosane mum gon ko perdi hewndi ndaare enen julɓe ɓen ma enen surtout wona enen wiimiye a tawi ɗo fayta hay haala men kan hiɗen considéré ay haala goɗɗo go ɓuuri ay haala men kan enen ay mais sa ƴetti ko ma kon an e hoorema an hunde nde jeyɗa nde a ƴetti nden ɗon taw an hoorema adi ke boykitugol ko jeyɗa kon mais ko goɗɗo go considérante ande ko considérantama ay ko ɗum ɓen neɗɗo wo mana a anda e hoorema taw si goɗɗo anda ay si a andi e hoorema tun hay goto watama yawade hay goto watama dépassude par ce que siɗa andi hoorema aɗa aɗa andi kon tegata koye ngal ma ngal ay si goɗɗo ari wima inni wi waɗu ɗum ɗo hay si tawni ko wi waɗu ɗum ɗo mi waɗane hunde kaari a wiya ya waɗata ɓen andi ɗen jogui ɗin probléme ji buy no woodi ɗo woɓɓe go astahfirullah surtout wona suddiɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala walluɓe hande no woodi nokkele buy suddiɓe ɗo no woodi ɗo buy si ɓe yahi ɗo si ɓe falama hunde anayi ɓen a waɗa hunde kaari sin waɗane hunde kaari ayi bon woɓɓe goo angaso ay woɓɓe goo ɓe daraɓe taw wahi ɓay dina maɓɓe kan jaɓa okkali ɓe ɗum ɗon ay haysiɓe honnunde ɓe waɗata kala ko waɗira fi Allah an yuhafisa neɗɗo on o reeno ala hududillahi e keeri sariya Allah ɗin wa yaqifa o daro inda amurihi nokko ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirimo ɗon julɗo kala no mari hattode safa no hulɓini sim nani hani ɓeno droit de l'homme ma ɗum ɗo neɗɗo a wawata inde ɗo joni mana hay si a woni ɗo majeur honnunde mais a wawata inude an séria Allah subhanahu wa ta'ala hetta séria wiya an ɓaya woni majeur hande kadi an ko an andi fi hoore ma
ɓiɗɗo ya ha nokkugo ɓeytama ɓawa woni majeur hande kadi so wi joni kanko mo fa hay so inni yesde mo faala yedde l'islam bon droit de l'homme daro inna way mo mari par ce que ko majeur hande kadi kanko andi fi hoore makko mo wawi yaltude waɗa ko faala mais est ce que o islam mo ko waɗimo ɗum aya ɗo joni suddiɗo hino daroɗo yetama kañum hande no wawi okkitirde hoore mum kanko andi ko hombo jombata ɗum par ce que kanko ko majeur ko kanko andi hombo mo suuɓi kanko ko mo suuɓi on ko on jombatamo mais ɗa wawi suɓade goɗɗo haranano islam on wiiri noon suborɗa on tigui ɓayɗen andi hande joni hay enen julɓe ɓen ɓiɓɓe men ɓen hande ɓe yaltide ɗo e gorko ha ɓe wowtodira ɓe ara ɗo ɓe nanene baba ko mi faala yo jomban hande hay enen ɓiɓɓe men wiyaɓe ko julɓe ken hay wimi ye hande enen ɓiɓɓe men ɓen waɗay ɗum joni ayi ɓiɗɗo ma mayiɗo tun adda ɗo goɗɗo ma anda ka uri a anda hande a anda cosane mum anda honto ɗo wiyatama baba ko mi faala yo o jomban ayi inna mi waɗata par ce que mi anda o magogo on bokka dina ma ko nini bon ɓe wiyatama bon mo mari droit ko mo yiɗidiri o ko on jombatamo amen c'est pas normal mais islam wiya ɗum ɗon ayi ɗum ɗon fof ko angal andugol dina muɗum kan ayi wa yaqi fa inda amrihi ko angal daragol ala hududillahi ko angal daragol e keeri sariya Allah ɗin e daro ko Allah subhanahu wa taala yamiri ɗon kon sina ɗum si tawni a suddiɗo yiɗa andi pellet suddiɗo quelque soit a wata okkitirde hoorema hayso ko honnunde suddiɗo kañum tum wata okkitirde hoore mum eyi gorko noon kañum hino immo yaha e leydi janide no wawi wonande hoore mum kilifa jomba sariya hino jeeyi par ce que kanko ko o gorko ayi mais suddiɗo noon kanko o jombetake ɓawa waliyu makko eyi suddiɗo kañum wata okkitirde hoore mum par ce que an gorko on si tawni a immi ko ɗo si ɗara yeyi ɗo ha hara ko Indonésie yawɗa si a falama suddiɗo a yiida e kilifa makko on o okke ayi mais hinolan e hinoma inna dewgal wata marsude ayi ɓeytama joni ɓa woni majeur nini tati kankadi hande kadi may ko kanko andi ko hombo yummatama ko kanko andi tawa do naɓirta aduna mum kum ayi kanko andi ko faala ko faala o ko ɗum o waɗata o way tawi woni hino yaadi e ko Allah wi kon no yaade ko nelaɗo wi kon ina ɗum hay tawni a faalama wata wonde ayi an yuhafiza nde o renoto ala hududillahi e keeri sariya Allah ɗin wa yaqi fa o daro inda amrihi noko ko Allah subhanahu wa taala yamirimo ɗon ayi waya tuuba o tuuba o rutto ila llahi faade Allah subhanahu wa taala subhanahu ommo laaɓal woodani gabul an yasrata alayhi ko adi Allah subhanahu wa taala tikkande on tigi ayi no wirɗen noon e neɗɗo e diina ka wonɗa paykun ɗon ala kulli haali si a heɓanayi diina kan intérêt woday ko golluɗa diina kan goɗɗum an kadi battina e ma battina e julɓe ɓen par ce que no gasa goɗɗo e ka wonɗa jeunesse ɗon no gasa hay si tawni exemple si a jangi a andi diina hay si tawni ko woɓɓe go arato landotoma e garam koen hunde kaari hino dagi innaɓe mana ko wattata ɓen tun e feere kon ɓe gollitira diina ma kam ɓay si a jangi tun no gasa ko bona bonu hayso ko aya goto heɓemo yottinɗa e Allah subhanahu wa taala ayi bon ɗum ɗon tun ko buy kaka jeunesse ma wata heɓude ɗum eyi kaka jeunesse ma ko ɗum waɗi neɗɗon joni noon si tawni ka mana jeunesse yagal ma ngal foppu koye hoore ko haaduma al haidina koye hoore weeli fetti wonɗa ko feƴƴinɗa jeunesse ma on fof mais na si yeyi noon ha a mawnoyi hande kadi ha an yasahta ala ha Allah subhanahu wa taala hande kadi tikkani mana hande kadi ko wonɗa ardirde ka diina hande kadi par ce que ko ɓawi joni ko wiyete ko hande kadi ɓandu ɗum metti ayi bon aray ɗum alana Allah subhanahu wa taala sansi alanama sansi na Allah subhanahu wa taala kanko kay Allah subhanahu wa taala ni kanko kay moom si a rewimo mo rewede si a rewalimo himo rewede ayi sabu ne woodi malaykaɓe ɓe andanɗa hoore mabɓe Allah subhanahu wa taala wino dare ayi hiɓe dari hiɓe subbinanade Allah subhanahu wa taala hiɓe dari ɗon ha hande ɓe sottali ɓe rewde Allah subhanahu wa taala
woɓɓe no sujjani Allah subhanahu wa ta'ala ila adna on adda ɗo ha hande hiɓe sujji ɗon hiɓe yettude Allah subhanahu wa ta'ala ay ko ɗum so Allah subhanahu wa ta'ala nodduno malaika ɓen fof o nodditi ensemble général kanko Allah subhanahu wa ta'ala nodditi malaika ɓen fof oyni inni ja'ilun fil ardi khalifa nde o falama tagude baba adama o nodditi malaika ɓen fof kanko Allah subhanahu wa ta'ala o inni ja'ilun fil ardi khalifa o noddi malaika ɓen o wi he hilan faala tagude neɗɗanke ka leydi lontodirayɓe jamanuji ɓeɗo maaya ɓeɗo yaha ɓeɗo ara ɓeɗo yaha ɓeɗo ha ñande darangal dari mais malaika ɓen ɓe incestuno ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala wata waɗu ɗum par ce que ɓen ɓe wonɗa e tagude naɓa ka leydi ton ɓen ɓe yeddoyte ɓe waɗoyta ko wiwɗa kon men elle meɗen ka hoore leydi ɗo inna nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu laka ay menen meɗen hiɗa taggi meɗen ka asamawoji ɗo meɗen rewdema ko kala ko yamirɗa men ko ɗum woni waɗude men alama yeddude mais ta tampin hoore ma ta nangoy tagugol neɗɗanke nema ka leydi ton ko yeddoye ton heɓa tikkine wona moftaji feƴƴirɗino noon halkiranoɓe hendu ɓen ko sabu ko sabu tikkere Allah subhanahu wa ta'ala ɓay Allah subhanahu wa ta'ala tikki ka bon halkanoɓe waɗa kiroji waɗa baaɗi ko sabu tikkere Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi fewdiɓe fewdel nde kere ngala tikkinde Allah subhanahu wa ta'ala wallahi ɗen tikkinde Allah subhanahu wa ta'ala ay ko sabu yurmade nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala acciri ay eɗen tikkinde Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en ay wono gay neɗɗon ɓe wino nde Allah subhanahu wa ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifa ala malaka ɓe de qalu atajal fiha man yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihuka wa nuqaddisu laka attaka e kallidi ton ɓen ɓe no yaha ton waɗa ton gere barmidira waridira bon ndaare ko fewndi hande ayiya ɗo neɗɗo wurɗo mo ñamowo ñiiri yaro looto o feeta o ƴetta laaɓi o naada e musidɗo makko finu mana mo ɗumannaki o wara mo ma fewtina mo finkare fella mo ɗon o maaya aɗa banu adama wonɗo e ñamude ñiiri fina foofa yara fewtina banu adama ɗimo ma finkare awa o hino waɗi ma ko tiiɗi safi hara ɗum hara o considéra ɗum hay fus tikkire Allah subhanahu wa ta'ala ɓuru ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni sa neɗɗo si o wari wonki gooti petti haray no wawi haray ɗum tikkinayi Allah subhanahu wa ta'ala tewni hara wari aduna on fop ande heɗo goɗɗo tewo ɗo pas wara ɗo goɗɗo balɗe ɗiɗi balɗe tati o jogete ñande janggo yiyama ko yaasi ɗo mo jinda ɗo e jamma on tawa safe sa yima sikkata ara ɗum battina e makko ay hunde on sukkide ɗum ala tikkinde Allah subhanahu wa ta'ala e goɗɗi go kadi ɗi anduɗen e ɗi ganda ay kono kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo acci ɗon an yu hafisa ay ko ɗum neɗɗon yo tinno ka paygel yagal makko ka jeunessiyel magle tinne ka ɗo dina Allah qabla an yaskhata alayhi ko adi Allah subhanahu wa ta'ala tikkandema wa surutu tawbati starti tubuye non an nadamu ala ma fata alayhi ko nisugol konko waɗuno ko feƴƴi kom mais neɗɗo hande jamanu men hande ko mbo Allah subhanahu wa ta'ala arsiki heɓugol duuɓi capanɗe jerati ko andirtan ɗo ɗum nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko duuɓi 63 woni ko o wuuri eyi ko ɗum ɓenni kala heɓuɗo duuɓi 60 ya andu hande kadi mofte nelaɗo jamanu nelaɗo kala heɓuɗo duuɓi 60 hande kadi kala ko wurtuɗa ɓawa to ya andu ko promotion wonɗa e okkede a anda honde lannata ayi joni noon ande a yiyay ɗo hande par ce que neɗɗo jeunesse yagal konto hade a 40 ans neɗɗo ka timminɗa 40 o hande kadi na jeunesse hande kadi ka mawɓe kontaɗa ay 40 ans wona paykum jamanu men hande kono a yaɗo hande neɗɗo mo 40 ans hay 50 ans a yahi no waɗa ɗo piijiga wallahi aɗa koko paykoy koye andanɗa hoorema koye 10 ans waɗata a yiya ɗo mo 50 ans hino waɗa yiyatama bon ƴiƴan keccan diway joni noon o wi to neɗɗo hellifaɗo ila ka heɓuɗa duuɓi jeɗɗi a hellifaɗo hande kadi dina kam farlikema an ilandema duuɓi jeeɗiɗi
ha 40 ans ha 50 ans ha hande aduna yonalima aduna wajakima hay fuyi a ɗaɓɓata ka maaya arani hulɓini joni si a wuri ɗon joni ƴetta 7 ans ha heɓa 50 ans joni a inni ko ɗon wonɗa tubude tawi noon Allah hokkalima ɗon sanji wurɗa ɗon kadi haysi ko 30 ans on 30 ans ɗon walkiɗa golluɗa ko moƴƴi joni si tawi woni 50 ans on fop ko weeli foti jokkunoɗa bon tawi ɓawo 50 ans on so innama ko heɓɗa 50 ans o hande kadi yeeso ton ko promotion wonɗa e wurude e tawi noon promotion won ɗon ko 10 ans walla 5 ans ko ɗum ɗon heɓuɗa ko golla ko moƴƴi wiyama noon joni ñande janggo yo daaro ye moƴƴi e bonɗi tawi ko 5 ans on walla 10 ans on ko ɗon moƴƴi wonno ko waɗa bon 40 ans derriére fof ɗum ɗon fof ko haba am mansoura ko honno waɗoyte ko ɗum ɗon nelaɗo maɗo salah sallam ɓe maki hiɓe huuti neɗɗo ummo gotum mum fooli sappo mum par ce que sa waɗi bone hon gotum ko bone on tum waɗete mais siko moƴƴere waɗoɗa a golla sa waɗi moƴƴere hon gotum ko sappo joɓeteɗa mais ñande janggo noon peesoyi andandarma sa waɗiɗa gotum ɗon a heɓay sappo sa waɗiɗa gotum ko kun ɗon gotum tum waɗete kun gotum ɗon fooli a sappo ma on bon mais ko a jaaɗo e welsidiɗo man jaa bil hasanati falahu bi asri amsaliha kala golluɗo moƴƴere on gotum o heɓay sappo siga makkum nam Jama TV inchallah rabbi haray neɓata leere men on yona heddani ken ɗo no 7 minutes haray ɗon wawi wadde 206 209 plus 54 wawa nadde ka Jama TV dans 7 minutes inchallah wawa en waynodirde tawni no wodi ko landoto ɗon landoɗon siko anduɗen fi muɗum andine tawni kadi en anda maren ɗon ha yeeso inchallahu rabbi on wawi wadde 206 waɗon 209 plus 54 wawa nadde ka Jama TV dans 7 minutes inchallah rabbi wawi en waynodirde ayi neɗɗon o tinno e tubugol ayi asartu tawbu an nadamu ala ma fata alay sarti tubuye ko nisugol mi nisi ko mi waɗanno ko bonni piiji bonni ko woni wadde ko mi nisi ko sarti on ko ɗum ɗo rek wona haɓɓugol kaɓɓe gora wona tarugol metelli wona janggol alqur'ana condition tubuye ko hunde waytere pet an tunge ɓernde ma nga jooɗoɗa mi nisi mi memitata ko boni hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala hino andi ko Allah wonɗa laɓɓinande wona goɗɗo goo dey wona e nena ma e bamma wonɗa e tubande wona karmako ma wona hay e goto ko Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓinde Allah subhanahu wa ta'ala wi noon min siɗa tubandela min Allah ko biji ko waɗɗa kon mi yamirama kaɓɓe goro kamin Allah mi ɗiyata miɗo sokoli kaɓɓe goro ka miɗo sokoli nayi yo hirse komin Allah wonɗa laɓɓinde si a tubani Allah subhanahu wa ta'ala lanni si kanko Allah subhanahu wa ta'ala si o acci inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah subhanahu wa ta'ala ko yawtoɗo bakkatoji ɗin ɗi fop o ƴetta pilasi bakkatoji ɗi fof hande kadi o ƴetta watta ko moƴƴi ayi hay goto lanata ko mo ala ma fata wanniyatu ɓawdon neɗɗo on o tuubi ko wonno e wadde kon o tuubani o addi o wattata ɗum wadde kadi ayi Allah ya uuda o desira iwi ɗo hande kadi naɓi yeeso nde o ruttata ko ila zambin faade e bone fima baqiya min umri ko fodde wonko heddani men gurdam makko ɗan kon ayi ko ɗum waɗi tubu biye no waɗi facile ha ayi on andi ko ɗum goɗɗo go oya nde o warno wonkiji 99 o ari o landi karmakojo go wi o wi min mi hoolake de Allah subhanahu wa ta'ala yafotalan o landi mo inni mi wari wonkiji 99 o ari o landi karmakojo o inni mi wari wonkiji 99 est ce que min Allah yafotalan on nan karmakojo o tawi na ɗuɗuɗo gandal ay o anda o wi o wiyan amarata ko biye ka Allah sa mayi ko yite jahannama direct natoyta o wari karmakojo o timmini temedere waraɓe ay o fottoye goɗɗo go o landimo on wiya o wi condition ko hunde wotere o wi a tubanay Allah subhanahu wa ta'ala nisa si a nisi a desidi ɗo na ɓiyeso hande kadi a waɗata ɗum ɗon hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗa yafade immoɗa e ndir leydi kadi nde wannoɗa kirim ɗon yaha e leydi ko egga sare ka wannoɗa ɗon o fes ayi egga ɗon ayi
o desidi ɗum o desidi hannde kadi wiɗo nabi hannde kadi yeeso o huli Allah wiɗo nabi yeeso hannde kadi o waɗetata ko boni o memitata o desidi kadi eggugol saare ka makko ɗon o egga o fera fessi o yaha ay ka wonno wadde bone on ɗon o fera fessi o yaha o immi leydi ka won ka makko ɗon e ka wonno yaade ton o yahi ha o feccoyi hakkunde tawi hannde kadi ka wonno yaade ton waɗoya ko moƴƴi ton hannde kadi ɗon ɓurdi ka wiri ga cuɓal malakal mawtu hewtima ɗon o maayi malayka lettoɓen e malayka yurmen nden adodiri e makko ay malayka yurmen nden adi hewtude ɓenni o ko neɗɗo Allah ni min aranimo malayka lettoɓe ɓenni o ilaw jibina o mawni ko boneji woni haaji makko ko neɗɗo yiiteni ay ɓe poɗodirimo ha e wahayo Allah subhanahu wa taala ɗari waɗi intervention ay ɓeni joni yo ndaare iwino ton e ka wonno yaade ton si tawi woni ka wanno boneji ɗin ton ko ton ɓuri ɓattorde ko ton ɓe nattirtamo hara yo yaw ɗum hara ko jaaɗo e yimɓe yiite kaw desdu no yewgol waɗa ka moƴƴi ton so tawi ko ton o ɓuri ɓattorde haray ko neɗɗo aljanna ɓe nattirmo ton haray ɗum ko malayka yurmende ɗum moye ƴettude ay après ɓe mesdiri tawi ka wonno yaade ton hino ɓurdi ko ton o ɓuri ɓattorde cuɓal malayka yurmende en ƴettimo ay ndara fi Allah subhanahu wa taala laɓɓinangol Allah subhanahu wa taala c'est très simple sa laɓɓinani Allah subhanahu wa taala lanni si Allah subhanahu wa taala yaafike haray lanni ay woodi goɗɗo goo heeferajo goo tawi o kanko e heeferaɓe ɗimo e makko ɓen ko tawanoɗe wonɓe e combatude nelaɗo Muhammadu sallallah alih w sallam ay ñande goo jooɗi ha o ndaari histoire nelaɗo ha o ndaari o tawi modi o inni o andi himo haɓude nelaɗo ko himo combatude nelaɗo kono himo andi wallahi koye nelaɗo koye hoore gonga mum woni ay so fayi ko ɗum hino woodi ɗo buy wallahi haray hiɓe reeni gonga on goy hiɓe yiɗi gonga on goy hiɓe reeni gonga on ko woni ɗon kono ko honnum ko sabu townintinare ko ɗum haɗata ɓe jaɓugol gonga ɗum noon ko fitina ko musiba ay bon on sen oɗo ɓayɓe fokkiti jihadi o landi nelaɗo ha nelaɗo ɓayɓe fokkiti jihadi ndin tawi on ko keferajo o meeɗa juulude waɗuto hay goto o meeɗa tuggande Allah leydi o meeɗa tuggude kal juulande Allah subhanahu wa taala waɗuto hay goto ɓe jihadi ndin fokkitama tawi ko janoɗe haɓoɓe nelaɓe ka heferaɓe o tawano o noddi nelaɗo o landi nelaɗo explicanimo nelaɗo Amadou sallah sallam mo wawi convaincude eyyi ko nelaɗo o convaincu o keferaja o wakkiti kanko woni Mouhamadou a partir de hande koyenen ɗiɗo o jokki nelaɗo ɓe yehi jihadi nde ɓe hewto o waroyaka jihadi ton mais ko neɗɗo aljanna ay ko neɗɗo aljanna o tawano yimɓe o tawano e sahabaɓe o jaaɗo yimɓe moƴƴinaɗo par ce que innamal a'malu binniya par ce que o décidi ilande ma ɗon hande kadi hari ko gaño nelaɗo o décidi ilande ma ɗo hande kadi ko min e nelaɗo ay mi haɓata diina hande kadi ɓe immi ɓe yay jihadi ndi o meeɗa juulande Allah waɗuto hay goto o meeɗa wadde moƴƴere hun hay goto sina konko anniye ka ɓerde makko ɗon a partir de hande kadi mi heɓata neraɗo par ce que mi andi neraɗo koye hoore diina gonga woni o jokkimo ɓe yahoy ka jihadi o maayoy ton o jiiya yimɓe moƴƴanaɓe ay na sabu laɓɓinalngol ma laɓɓinalngol ngol ko ɗum waɗi goɗɗo kala ko golluɗa ko laɓɓinalngol Allah subhanahu wa ta'ala so a laɓɓinani Allah ton Allah subhanahu wa ta'ala noon hino andi ay kanko himo andi ko ɗum waɗi sarti tububiye ko niisugol konko bone ko wonno wadde kon desida ilande ma ɗo hande kadi mi waɗitata ko boni hande kadi ay mi waɗitata ko boni hande kadi Allah e odu fima waɗi min umuri ay wa an yatrukal ma'asiyati nde o accata geddi fi sa'ati ha e sanga nde wino o tuubi on ay in kana mutalabbisan biha ɓay himo waɗɗodiri e geddi neɗɗo ndeɗa wiya a tuubi woya andu harayɗa bonni ay ko ɗum waɗi siɗa tuubude konkon noon konoɗa tuubude ɗon hande kadi acca ɗum ɗon fes ay wala yahillu lahu ay dagantako julɗo an yuwakhira tawbata nde no tububuye ay mi accay ha hitande aro yore accay ha 2024 mi acca on tigi acca ha 2025 yon tigi nosuɗo yandi ha 2026 tuuboyay hiɗa andi hiɗa haldi e Allah waccete ha ton anda wala yahillu lahu dagantako mo an yuwakhira tawbata nde no natububuye
andi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yewtaki dargal ko sa'i hombo darato sina tun o yewtaki ma dargal do ngal darato ay la sak ay dargal darato bon kono hay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yewtaki ma ko honde fi on Allah subhanahu wa ta'ala fi honnum o wi ko sabu honnum mi suudiri dargal ko fi wonki kala yebe ko golli bay si namaro joni dargal woɓɓe wona men way sikka ɗo joni dargal ɗum ko duuɓi ɗum siwa mais e pourtant le bi Allah subhanahu wa ta'ala in bi alquran wi balta atisa attention dargal ngal signali ngal ari de ha bi ɗum wowla addi hande heɓi duuɓi hewɗi ayi e bi kadi piiji signal ɗi nelaɗo makko noon si ɗiɗo ari ɗin si ɗiɗo son yiiɗi de horde aduna harema kala e waɗa attention yo gandu hara dargal signali hande hiɗi heewi tef jooma gande en taskine fof tawi tani ɗi nelaɗo wolu noon fof si ɗi ari hara dargal signali ɗi fof majji fayda hande ɗi hiɗi dogude kawar leydi ɗo ay 100% ɗi heewi ɗo ayi et puis neɗɗo on kadi par ce que hay goto anda ko duuɓi jeloni ko happana neɗɗo on ilandema ko mayiɗa wo an dargal ma ngal darike ay ka mayiɗa wo dargal ma ngal darike ay par ce que sa maayi hande kadi a waalike hande kadi ko dargal habbiɗa ay maayiɓe waali kala riɓe fof hande kadi ko dargal ɓe habbi ɓe immota ko ɗon hande koɓe waɗa goɗɗum koɓe golluno kon abam mayde nden ko ɗum habbiɓe ɗon ay wo ko wiyete dargal laakara ko woɗɗa ɓadaki ay ko ɗum wiyete laakara par ce que nama ɗo laakara hara mo kala no pottina ɗum to no bugo ɗum to ay machine nama mayde mo kala no bugo ɗum to e pourtant hinde ɓatti Allah subhanahu wa ta'ala ni wo mayde nden hino ɓatti neɗɗo on ɓuri ngol korondol makko ɗo ngol korondol dande ɗo ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni ay ka mayda wonga dargal darke ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni wala yahillu lahu daganta ko neɗɗo ɗan yuwakhiru tawbata hande nen natoro wiya parce que anda ko honde wala yaqulu o wiyata hatta yahdiyanillahu ko tuma Allah subhanahu wa ta'ala fewnimi wosi mi feewa ay Allah subhanahu wa ta'ala hollima ko peewal ngal won ɗon o wi jokko ƴettu alqur'ana janga anda ko non Allah wi jokka nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda ko nelaɗo on waɗi kon wa ma atakum rasulu fa khuzu wa manakum annu fantahu wa man yuridullahu khairan yufaqihuhu fi din Allah subhanahu wa ta'ala inni kala mo fandana moƴƴere ko l'islamu on tigi famata ay kono siɗa faala fewde ƴettu l'islamu waɗa jatigi ma ƴettu alquran nam waɗa hareti ma ay a feewa joni par ce que anda joni ko nun Allah faala anda kon par ce que alquran kon nun ko daaluye Allah subhanahu wa ta'ala konngol Allah subhanahu wa ta'ala wi ton hadise jeɗen kon won ton ko konngol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ata ar-rasula faqad ata Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi kala ɗoftiɗo nelaɗo o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala sa ƴetti alquran a jangi ko yewtere Allah subhanahu wa ta'ala wi ton kono woni kal qur'ana ko yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni siɗa faala fewde a feewa joni ko hadiseje ko woni ton ko maku nelaɗo ko nelaɗo yamiri ton ko moƴƴere heɓoto e rentagol e bone sa ƴetti sa jangi hadise siko fewugol faalaɗa a feewa joni mais a memata alqur'ana memata hadise ɗa faala fewde ha mo Allah yiɗi moƴƴere wo yeɗaymo a joni wi mo Allah yiɗi jawdi wo yeɗay so weeti mbi lowtoɗa ha lawa feƴƴa ka soydu ma waloɗa ɗanoɗa wiya Allah mo yiɗi jawdi wo heɓay waloɗa ɗon jawdi ndin nde arande tawe ɗon la wata wonude ay wala yaqul o wiyata hatta yahdiyanillahu ko tuma Allah subhanahu wa ta'ala fewnimi wosi mi feewa ay fa innahu no wolugol ɗum min alamati saqay ko jaaɗum e mande malkisede ay ɗaynugol hoore mum ko ɓen Allah subhanahu wa ta'ala wi to khatama Allahu ala qulubihim ay wa ala sam'ihin wa ala absarihin khasawa wa lahum azabun azim ɓerɗe maɓɓe ɗen fermama gite ɗen fermama ay ɓe nanata gonga ɓe yiyata gonga ko neɓuɗa wowlude a fami kamɓe ɓe nanata gonga ɓe yiyata gonga ay ɓe nanata gonga ɓe yiyata gonga fas ko welata ɓe ko welata ɓe ko arowo wolana ɓe ko welata ɓe kon ay hay tawni ko ɓone wo hay tawni ko ɓe joki kon hiɓe andi wona ko fewi koye hoore fenade ko welata ɓe no woɗɗire woɓɓe go buy karma koɓe ɓen fof koye ɓuuri yiɗude karma koɓe ɓen fof ko aroɓe degginana ɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon ay
modi ɗum ko ɗuma tun non modi islamu ɗum annaki ɗum kere ko non tun fuɗɗi wadde ɗum modi modi ko nintata ɗum ko ɗuma non islamu kondana ɗum ayi ko saka ɓen welata ɓe wolanoɓe ko andanɗa hoore maɗa gonga kan ɓe jiiɗa ay toujours ko wiɗen tan ɗum ɗon fof non ko probléme wonkiki an nafsu ay sabuna ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ne asa an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa kayrun lakum no heewi ha banu adama on ka yiɗata hunde hara nden hunde nde yiɗuɗa ɗon ko nde bone wonandema ko nde poson wonandema ay heewi ko goɗɗo añata hunde tawa nden hunde nde annduɗa ɗon ko ɗon moƴƴere ma nden woni ndaare noon hande ko ɗon fewniɗen ka diina hande diina kan wonti koɗa hande ndaare ça fait hay goto ça fait diina ça fait ɗum hande kontama ça fait kontaka hay fus ay neɗɗo diina ka ko kontaka diina kan kontama diina kan wonti koɗa ko ɗum ɗon noon hino tawanayi ko nelaɗo maki min alamati sa'at jeyaɗum e mande dargal ngal ay diina kan ko aray kaka koɗa ka hoote kaka koɗa eyi eɗon andi fewde ko diina kan arata premier hari ko suuɗagol yottina ha diina kan ka heeɓi doole ay fewde leere ɗo kadi diina kan en fof ɗen andi ɓayka miliye woni hiɗen andi ko honto diina kan hatti ɗum noon haray ɗum woni haray ko ƴinnugol min ko suma Allah subhanahu wa ta'ala fewni mi mi feewa ɗum ko jaaɗum e mande malki seede wa tamsil bahirati ay mehe gite ɓernde ay mehe gite ɓernde ɗum noon inchallah haray ko ɓe happanno en kon haray ɓagotu men o yoni haray ɗen waydara ɗo inchallah ha vendredi prochain haray meɗen yaafini moƴƴa kala ko men hawri ga min yewti ga tawi woni hawri e sawaba haray wona gandal on tigi ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko longini on tigi kala ko men hawri ga tawi kadi koye faljere haray ko banu adama woni timma haray meɗen yaafini moƴƴa on tigi fandaki si wona moƴƴingol haray den toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnan en ko non banu adama timma ida immo fi moƴƴingol seytane faljinama haray on tigi fandaki si wona moƴƴingol gandal ngal kadi naafi hino ɗuuɗi ha haray on tigi no yaafini muradu moƴƴuru den toro Allah subhanahu wa ta'ala fewnu en fewnana en yo Allah fewnu en fewnana en danda en Allah yota danda en kata e kasara Allah firtan en arsika ɓanen kata yo Allah ɓeydan maraɓen okkaraɓe maraɓen yo Allah ɓeydan maraɓen okkaraɓe maraɓen yo Allah ɓeydan maraɓen okkaraɓe araɓen anamati allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa antal hazina iza ji'ta sahlan allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa antal hazina iza ji'ta sahlan اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الحزين إذا جئت سهلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا واسع يا منعم يا متفضل يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا نعم المولى نعم النصير إن تستفتوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولا كثرة وأن الله مع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نصر من الله فتنقلب وبشر المؤمنين إذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم